Ikundi iria cikuruhanite na kumenyerera maria maturigiceirie matura-ini maria mari mukuru-ini wa Rift Valley nimo mekugunika na kigina kiria kiheanitwo ni World Resource Center kia muigana wa ciringi bilioni 1.7. Renda kurestore ecosystems kana kuhanda miti gucokia tiri ukorwo wina hinya na guthondeka uhoro wa ruwi na njui na restore roko tuhotete kuiga besha more than 13 million US dollars washika conversion to Kenyan shillings iroka more than 1.7 billion Kenyan shillings ira irathie kwe ikundi ira ci haria mashinani cia kuhanda miti na cia kurestore ecosystem citu. Kaunti-ini ya Kiambu matura maria mari mutamburuko-ini uyu matanyitwo kuhanda miti ya matunda na mimera iria irinyitagirira tiri niguo kugitira matuika na gucenjia mubango wa urimi. Ni uria njui ni ikundi nyingi cikugunika no cikugunika thiini wa gikundi gitagwo Community Forest Association ya gukoya plants. Thiini wa community associations ikoragwo na ikundi nyingi na giki no ikorwo na kuma makiria ma ikundi 20 kinya 100. Kigina giki gitanyitwo kuhuthika kugarura uthio wa muigana wa eka 26,000 cia mugunda uria uri mucibi-ini uyu wa mukuru wa Rift Valley kwa ihinda ria miaka 6 yukite. Rehabilitate our land both in the forests where we have about 350 hectares degraded, and we are working with stakeholders, and we are glad to have WRI on board to continue addressing the degradation in the forest. Hindi ya kuruguria mubango uyu itura-ini ria escarpment rally amenyereri a maria maturigiceirie matariirie uria mubango uyu uguteithia ikundi iria igukomberwo mbeca ici kana aria megukuruhanio hari tabarira ino. Ni mbeca cia kuhanda miti tutigacokia ni cia kuhota gututwarithia miaka 6 tukihanda miti tutari na thina nigetha tukorwo na mbegu cia kuigana tugie na maratathi ma kuhanda na tuhota andu aria mararuta wira ucio ringi na ringi tukahota kumageuka micemanio hamwe nao tutari na thina ucio munene. Ni magutuhe nginya tools cia kumonitor miti no nigetha ihote kumera na ya grow tuhote ku make sure ni twarora na ni yahota twamimenyerera na ni yahota gukura igatuika handu-ini ha Inooro TV kuma escarpment rally kaunti-ini ya Kiambu. Njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.